Hvala lijepa. Prije svega želim da pozdravim vas i vaše gledalce i da kažem da sam zadovoljan kako je počela školska godina. Dakle, sve pripreme su izvršene na vrijeme. Nastava je organizovana po smjenama, znači u centralnoj školi radi prva i druga smjena. Prva smjena počinje u 8 sati, druga smjena u 13:20 sati. Nastavni čas traje 45 minuta, radi se po redovnom nastavnom planu i programu i redovnom rasporedu časova. Svi učenici iz odjeljenja idu na čas, dakle nema više podjela učenika u grupe i svi slušaju online, svi slušaju direktnu nastavu uživo. Online nastavu samo slušaju isključivo djeca koja su trenutno u izolaciji ili su pozitivna na COVID. Dakle, nemamo takvih učenika puno, ali eto, za takve učenike organizirali smo i online nastavu. Ono što posebno želim kazati da se higijensko-epidemiološke mjere u našoj školi poštovale su se i prošlih godina, poštuju se i ove godine. Dakle, djeca od ulaza u školu do mjesta sjedenja obavezno su nositi masku. Na mjestu sjedenja u učionici mogu masku skinuti, a mogu je i nositi. Zavisi od toga šta to djeca žele i vjerovatno ona imaju uputstva svojih roditelja. Kad izlaze pred tablu ili kad izlaze u toalet, opet znači stavljaju masku. Imamo te punktove za dezinfekciju, znači djeca po izlasku iz toaleta dezinfikuju ruke. Prilikom ulaska u školu obavezna je dezinfekcija obuće, obavezna je dezinfekcija ruku i obavezna je distanca od minimalno 1,5 metar i stvarno se toga pridržavamo. Djeca počinje ulaziti nekih 15 minuta prije početka nastave, dakle da se ne stvara gužva. Prvačići imaju posebnu vrstu tretmana, njih dočekaju njihove učiteljice i uvedu ih preko reda. Ono što želim kazati i ono što smo uočili, a uočili smo da su velike praznine učenika u znanju i savjetovao sam svojim nastavnicima, znači i profesorima i učiteljima, da se malo više pažnje posveti gradivu iz prošlog razreda, da se jednostavno obnovi gradivo, da se provježba što se može provježbati, kako bi se otklonile prvo praznine, a onda nastavili dalje. Na primjer, djeca su naviknuta, teško im je sada izdržati čas 45 minuta jer su navikli na čas od 30 minuta. Teško je čak to i nastavnicima. Znači, ljudski mozak je fleksibilan, on se brzo prilagođava na nove situacije i brzo će to ponovo doći na svoje. Dakle, naši mozgovi će se ponovo adaptirati na nove okolnosti i sve će to ići, ako Bog da, svojim redom kako treba. Znači, što se tiče ovih mjera, preporučio bi roditeljima, znači da ako djeca imaju neke od simptoma, temperaturu, kašalj ili suzne oči ili neke druge simptome koji mogu ukazivati da je u pitanju neka prehladna viroza, a potencijalno to može biti i COVID, znači preporučio bi roditeljima da takvo dijete ne šalju u školu, ali isto tako preporučio bi da ga odvedu ljekaru i da se utvrdi stanje, da se vidi da li je stvarno dijete pozitivno i da se poduzmu adekvatne mjere liječenja, jer ne smijemo ništa prepustiti slučaju. To je nekakvo moje iskustvo iz ovog prošlog vremena i također imam jednu ovakvu sugestiju roditeljima. Znači, roditelji i škola moraju biti partneri. Kad kažem partneri, znači moraju imati isti cilj, a isti cilj je pomoći djetetu. Da dijete stvarno bude u centru pažnje, da ga ne učimo nekim devijantnim stvarima. Na primjer, ne bi valjalo da učimo dijete da zloupotrebljava sad
ovu COVID situaciju, pa jednostavno, na primjer, nije naučilo, treba odgovarati, nije ispisalo zadaću i samo kaže ja sam bolestan, ja ne mogu doći, pa to onda pravda roditelj. Mislim, to je već jedna vrsta ružnih stvari koje će štetno sigurno djelovati na razvoj ličnosti djeteta i preporučio bi roditeljima, dakle kao doktor psihologije, preporučio bi roditeljima da svakako imaju to u vidu, jer sve ulazi u razvoj, sve. I ono što je dobro i ono što je loše. I hajde svi da učinimo, znači da djeca, a roditelji su najviše zainteresirani. I mi smo zainteresirani, ali roditelj je najpriči svom djetetu. Mislim, to je jednostavno Božje određenje ili ljudsko određenje. Znači, svi da uložimo napore da stvarno djeca prihvataju ove nove standarde ponašanja, da se čuvaju, da jednostavno ne žele da se služe kakvim stvarima koje mogu biti štetne po njihov razvoj, a mi smo svakako tu da pomognemo djeci, da im pružimo sve što treba da im pomognemo i tako se naši nastavnici postavljaju prema toj djeci. Eto, to